Izvoli. Aha. Kušnje. Kako li su teške kušnje moje trnjem na putevima posute, a ti nam jedini daješ snagu i zagrliš nas kao ranjene košute. Zašto nam nekada teško bude i ne tražimo utočište u tebi? Toliko nas briga i problema tišti, a svi razmišljamo samo o sebi. Pokazao si nam put ispravan i dao si nam slobodu da biramo sami. Jedni su izabrali svjetlo, dok drugi još uvijek tapkaju u tami. Kako li su samo teške te kušnje, jer težak je put odavde do neba. Uz tvoj, Isuse, lakše je, jer križ je jedino što za spasenje treba. Hvala ti. Dobrodošli u još jednu emisiju Kulturna ura. Večeras je jedna posebna emisija jer govorimo samo o jednoj vrsti poezije, a to je duhovna poezija. I molim svoju gošću, autoricu duhovnih knjiga, da nam se predstavi. Dobro večer svima i hvala na pozivu. Moje ime je Kristina Koren Kudelić. Evo, pišem od svoje 12. godine i ajmo reći da sam počela sa duhovnom poezijom. Pisala sam za naš časopis u Čučerju, Župni list, odakle sam rodom. I to je bilo na poziv tadašnjeg župnika Dragutina Šarca. Pisala sam za jedan portal, isto tako. I evo, izdala sam do sada samo 2 zbirke duhovne poezije, ali evo sad će i 3. Kako se zovu zbirke, koji su naslovi? Prva je Evo me moj gospodine, a druga je U mislima s Isusom. I Clarisa je naravno na naslovnici. Posebna mi je zato što su Clarise molile za mene i moju obitelj, tako da sam baš namjerno stavila Clarisu. Je lijepo, posvećena njima. Da. Uglavnom, kad govorimo o poeziji, barem ja, asocijacija ide na ljubavnu poeziju prvenstveno. Duhovna poezija je jedan posebni poetski izričaj i pišu ga ne rijetki, već pojedinci. Da. Otkud odabir za duhovnom poezijom? Je li to životno neko opredjeljenje? Naravno da je, ali zašto se opredijela između ostalih vidova poezije i za duhovnu poeziju? Pa evo, ja ću iskreno reći, imala sam dosta perioda u svom životu kad mi je bilo stvarno jako teško i naravno izražavala sam se Gospodinu kroz poeziju, jer ja drugačije ne znam pisati nego eventualno kroz poeziju. To mi je jedini način izražavanja da ja mogu izraziti sve svoje emocije. I to je jednostavno tako počelo. Kasnije sam bila i u duhovnim vježbama Svetog Ignacija. Jedno 3 godine sam polazila te duhovne vježbe i napisala sam, evo, obje te zbirke koje imam u ruci su nastale upravo kroz te duhovne vježbe i više sam voljela reći da je te pjesme pisao Duh Sveti nego ja. Jer kasnije kad sam ih čitala, stvarno su duboke. Moj svećenik koji, ajmo reći, moj duhovni voditelj koji me duhovno vodio, Marijan Krištofić, on je rekao da su te pjesme taman za čitat pred presvetim. Evo. Tak da, više neka vrsta duhovne meditacije nego... Da, i molitve. To sve poezija. Da. I meni to, zato ja više volim reći da je to pisao Duh Sveti, nego da sebi pripisujem neke zasluge. Književnost je jedan od darova Duha Svetog, odnosno jedan talent koji je nama povjeren da ga možemo kroz život realizirati. Evo, mi smo odabrali kroz poeziju
a drugi netko je na neki drugi način. Znači, svatko je pozvan na drugačiji način. Kad Da, već govorimo o duhovnoj poeziji, možemo govoriti o duhovnosti, o kulturi duha. Evo, ti si prva gošća koja otvara tu temu i drago mi je. Meni, posebna čast mi je, hvala na tome. Molim, evo, hvala tebi. Ignacijske vježbe, ja ih osobno nisam prošla, ali često čujem da su ljudi doživjeli preobraženja, obraćenja upravo zahvaljujući ignacijskim duhovnim vježbama. Meni paše ta, kak bi ja rekla, taj nivo, ajmo reći, jer u duhovnim vježbama ulazi se stvarno dublje u kontemplaciju sa samim Gospodinom i to je nešto što stvarno mogu svjedočiti kao nešto posebno. Čak ću reći, citirat ću jednog svećenika kod kojeg smo došli na ispovjed, koji je sam rekao da prepoznaje upravo one koji su prošli duhovne vježbe, jer su drugačiji od onih koji to nisu prošli. Zato što duhovne vježbe općenito ili ignacijske duhovne? Ignacijske duhovne vježbe, zato što se tu uči i o poniznosti, i o oprostu, a i o šutnji. Stvarno su posebne, ne znam kako bi ih opisala, ali stvarno nešto duboko. Imam ih, dobila sam iz Irske na dar od jedne prijateljice, imam ih na engleskom, naravno dostupne su i na hrvatskom, ali nisam nikad prošla, što ne znači da poslije ovog razgovora neću ozbiljno razmisliti o tome. Da. Svet Ignacije je inače velik svetac evo ovo je godina Svetog Ignacija. Papa je ovu godinu proglasio godinom Svetog Ignacija, tako da evo, pravo vrijeme. Da, trebalo bi kroz ovu godinu da svi mi koji volimo katoličku duhovnost i katolici smo, da prođemo kroz ignacijske vježbe. Dobro. Što još pišeš osim, iako je ovo emisija duhovne poezije, evo da te predstavimo, koji su još naslovi? Hvala na tome. Evo, znači, sljedeća zbirka koju sad pripremam zove se Znam da me poznaješ. Ona će sad izaći za Uskrs, to je moje 18. djelo ukupno. Mogu li dobiti tu zbirku na dar kad izađe? Naravno. Možete, slobodno. Poklonit ću vam. Poznaješ, to je predivno. Da, i kad čitam svoje pjesme iz prve zbirke, druge i sad ove, baš je malo su drugačije. Već su malo dublje. Pomaklo se, jeli? Pomaklo se u... To je kad Duh Sveti primi nekoga sklesat, onda se to osjeti u poeziji. Kad ga brusi, onda ga brusi poetski. Da, upravo tak. Ja uvijek volim reći da Gospodin radi na nama i da nas oblikuje. Tako da ima na meni još posla, ali ok, na dobrom sam putu. Na meni je još cijeli jedan program u fasciklan. Razrađen. Tako da nema brige. Ti ćeš još prije sigurno završiti nego ja. Dobro, bitno je da nas brusi, da nas formira i evo formira nas i kroz tu riječ i ja se uvijek vraćam na to jer fascinirana sam snagom riječi i uvijek se vraćam na to da je Bog postao riječ da bi se iskomunicirao. Dakle, riječ je neizmjerno snažna i kao takva je darovana nama književnicima, pjesnicima, da je oblikujemo i da se kroz nju govorimo i o njemu, i o sebi, i o životu općenito. Kakvu još poeziju pišeš? Pišeš i prozu? Pišem još i ljubavnu poeziju, misaonu poeziju, evo pišem i zavičajnu. Uvijek ta zavičajna posvećena naravno mom zavičaju, ja sam rođena u Čučerju. Pišem prozu, objavila sam sve ukupno 4 romana i evo jedan roman se tiska u Londonu. Tak da mi je i to... Otkuda London? Pa evo, pa ne znam šta bi reći. Jedna moja prijateljica mi je rekla prevedi tu knjigu na engleski i budemo ju kao tamo. Progurat ćemo je nekako u London
I ja sam je stvarno prevela na engleski i mislim si kak bude, ništa od toga možda, jel? Uvijek takva sam da se sad ne namećem i ne nadam nečemu previše, nego uvijek prepustim ovom gore da to nekako sve posloži i odredi. Da, ali stvarno nikad joj sad ću ja to neću, ako on kaže da hoću, onda hoću, ali to sve prepustim trenutku, vremenu, naravno o kojem odlučuje svevišnji, jel? Tako da i ona me savjetovala kojoj izdavačkoj kući da to pošaljem i evo, stvarno kažem, poslala sam samo njima u 10. mjesecu prošle godine taj svoj roman, moj roman Savršena laž, preveden na A Perfect Lie, i oni su mi se javili početkom ove godine da su odlučili tiskati taj roman, tako da je to za mene bilo wow, ne vjerujem. Trebalo mi je tjedan dana da mi to sve sjedne. Da, pa premalo je tjedan dana da ti sve sjedne, da ti se knjiga tiska u Londonu. Pa da, čitam mail i čekaj, možda sam nešto krivo pročitala, pa zovem sina da mi bolje prevede i tako, ali evo, stvarno. Da, sve vrste prijevoda si iskoristila, ali na kraju je zvučalo isto, jeli? Da. Super, čestitamo. O čemu govori taj roman, ako možemo znati? Evo, možemo. Taj moj roman Savršena laž, tema je naravno ljubav između nacista i Židovke. Ljubav između nacista i Židovke. Da. Zanimljiva tema. Da, Drugi svjetski rat. I tako, ali dobar je roman. Pa ne sumnjamo da je dobra. O čemu govore drugi romani? Koja je tematika? Evo, prvi roman koji sam objavila, Gabrielina tajna, taj roman sam pisala sa 14 godina. Taj roman sam čak i u Beogradu promovirala. Pa to je, ja bih rekla, jedan retro nevin roman. Baš sam se čudila samoj sebi kasnije sam shvatila u stvari šta sam ja pisala u njemu. Pisala sam o preobraćenju, o čistoći prije braka i o oprostu. Evo, tako da i taj roman je i pohvaljen od jedne naše stranice koja se, kršćanske stranice, ajmo reći, katoličke, jel? I objavljen je čak tamo. Dakle, obrađuješ temeljne teme katoličkog nauka i vjerskog života svakog. Pa meni je to jako bitno i da, to je nešto što je od uvijek i to nije nešto što će izblijediti, nego bi trebali, svi mi ljudi bi trebali o tome moralno tako razmišljati, jer nije to nešto što je zapisano, pa eto, zapisano, nego bi se svi mi trebali toga držati. I zato mislim da bi trebali ozbiljnije o tome razmišljati. Da, jer 10 Božjih zapovjedi govori u 3 zapovjedi odnosu prema sebi, u 3 u odnosu prema Bogu i ostalo je odnos prema drugima. Tako to je u biti sav moralni i etički nauk iz kojeg su proizišli svi ostali zakoni koje mi danas imamo u društvu. Dakle, iz Mojsijeve, da je nazovemo ploče, 10 Božjih zapovjedi. I one nisu uzaludne, one se tiču kompletne čovjekove osobnosti. Tako, i one nisu od jučer, one su već stare godinama. To je prvi zakon u biti. Da, i meni je žao kad vidim da ljudi gube moral, ne samo taj moral, nego i druge moralne vrijednosti su i pogubili, tako da mi to bude baš žao. Evo, ja se stvarno trudim, imam 3 djece, stvarno se trudim i djecu odgajati na taj način da ostanu te vrijednosti i obiteljske i naše kršćanske vrijednosti, da stvarno pazim na to, jer su mene moji tako odgojili i želim to prenijeti na svoju djecu i nadam se da će moja djeca prenijeti na svoju. Evo, ja vjerujem da hoće. Kao jedna kršćanska majka, što ti misliš, što danas s čim najviše roditelji imaju probleme?
Pa upravo to se izgubilo. Jer jedna časna je meni znala reći ne možeš prenijeti Isusa nekome koga nema u sebi. I time je sve rekla. Znači ne mogu roditelji reći prenijeti nešto djeci ako oni to već u sebi nemaju. Znači oni sebe prvo moraju vratiti na put da bi mogli učiti svoju djecu tome. Da, pa zbog toga je sakrament braka, znači formacija da supružnici kao takvi mogu odgajati svoju djecu. Da. Pa ćeš nam pročitati još jednu duhovnu pjesmu. Hoću, evo, pjesma se zove Ustani, to isto iz moje prve zbirke poezije duhovne. Ustani, ti što padaš i pogledaj u njegove oči, svaki puta novi život se rađa. Vjeruj mu i pogledaj, poviči glasno da te čuje, jer njegova ljubav oslobađa. Klekni i pomiri se, u sakramentu pomirenja stoji milost, jer njegova krv pere i čisti. Kad napokon progledaš, ne skrećeš više s puta, a uz njega više nisi isti. Ustani, ti što sumnjaš u njegovu ljubav i milost, a on uvijek pravedne ljubi. Onaj tko ohol ostaje i ne uzda se u milosrđe, taj zauvijek svoj život gubi. Nažalost. Predivna pjesma i toliko istine u njoj. Hvala. Eto kažem, Duh Sveti me nadario. To je on pisao, ja sad čitam. Pa da, sad mi razgovaramo o nadahnućima Duha Svetog, ljudima koji to nisu iskusili u svom životu, ne mogu ni razumjeti, što je logično o čemu pričamo, ali zbilja postoje nadahnuća Duha Svetog i čovjek ih ne zna definirati, ne zna ih iskomunicirati, ali točno zna da su bila nadahnuća Duha Svetog. Da. I hvala Bogu da ih ima. Da, hvala Bogu. Dobro, o čemu govore ostali romani? Moji ostali romani, evo sljedeći roman koji sam pisala sa 16, zove se Srela sam. Ti si počela pisati sa 12. Davno. Sa 12 sam počela pisati. Evo, 2021. u travnju je bilo točno 30 godina kako sam u stvari napisala prvi. Drago mi je da sam te ugostila nakon te obljetnice. Da, drago je i meni, hvala. Da, taj roman Srela sam te govori o majci kojoj je oteto dijete. Evo, pa je ona u stvari tu sam. Ja u svaki svoj roman volim staviti neki dio iz svog života. Tako da sam u stvari u tom romanu Srela sam te je u stvari pisano apsolutno maksimalno koliko sam mogla iz svog života, neke situacije, a u stvari ta majka cijelo vrijeme pokušava naći svoje dijete, na kraju ga je zaista našla. Znači da fizički, dijete se izgubilo fizički ili se izgubilo na životnom putu? Ne, stvarno je oteto, da, ali ona ga je, i onda oteto. Je tu, da, tu je otkrila i svakakve kriminalne radnje, ajmo to tako reći. Dobro, baš imaš zahtjevnu tematiku romana. Vidim da te dosta inspirira život. Dakle, život je najveća inspiracija i najveća škola. Ovo je sada tvoja 18. knjiga koju spremaš, jel? Je 18. knjiga, znam da me poznaješ, ali ja još pišem ovoga. Jedna mi prijateljica kaže da sam neumorna, ali zaista mi je tak. Najteže je izdati prvu knjigu i onda pođe ta priča. Da, ja sam prvo objavila 2013. Tako da trebalo mi je stvarno puno vremena i dugo sam razmišljala šta. Pa u istim smo godinama objavila. Ja sam 2008. a otprilike je toliko razlike među nama. Eto, u istim smo godinama objavile prvu zbirku. Da. Da, a evo,
jednostavno su se počele redati, pa mi je to drago. A kažem, ako ne pišem, osjećam se bolesno, tako da ja jednostavno moram pisati. Ali kako mi inspiracija dođe, tako pišem. Tako da paralelno s ovom knjigom, zbirkom duhovne poezije, pišem još jedan roman i 2 zbirke ljubavne poezije. Tako da uvijek nešto pišem. Jedna moja sugovornica u emisiji Budi svoja je rekla, ja sam što se tiče inspiracije protočni bojler. Aha, da. A dobro, onda sam i ja tak, valjda nešto. Onda vidim da tu ima dosta sličnosti. Dobro. Što misliš, danas društvo, sve popularnija je duhovna glazba, duhovne pjesme, duhovni sadržaj, duhovne knjige. Je li se ljudi zbilja vraćaju vjeri ili je samo naišlo neko vrijeme kad je duhovnost, ajmo reći, in? Pa koliko god da smo mi, evo moje mišljenje, a i vidim da je tako i to mi je drago, koliko god smo mi, evo od ove korone kad se sve pozatvaralo i potres koji je pogodio i ne znam, evo katedrala još zatvorena, crkva u koju sam ja voljela ići u Palmotićevoj, Srce Isusovo, isto tako je nažalost srušena, ali se pojačale su se mise na TV-u, znači svi imamo manje više i Laudato, svaki dan je bila misa na HRT-u što me stvarno ugodno iznenadilo. Znači hoću reći, dogodile su se milosti unutar obitelji. Znači koliko god da smo mi žalili i patili i plakali, joj zatvorili su nas, ne možemo nikud, ipak su se desile te milosti među nama svima. Jer jako puno svjedočanstva sam čula od ljudi koji su baš taj period nisu mogli ići na misu, nego su ostali doma i slušali misu na TV-u. Tako da dogodile su se milosti i to mi je jako drago. I drago mi je da se ljudi vraćaju duhovnosti. Žao mi je kad zalutaju, ali ok, to svi dođu na pravi put kad tad. Evo, neki trebaju zalutati da bi pronašli pravi put. Da. To je istina. Ja sam razgovarala baš kad smo imali blagoslov kuće, stana, kad je došao k nama, pošto su moja oba sina bila ministranti u našoj župi, tako da ja svu tu djecu poznajem i onda je došao jedan, ja ću reći jedan dečko, mladić iz naše župe koji evo ide za svećenika. I mi smo se zapričali, u stvari ne, i on je sam rekao tada da ne znamo mi ono što Bog zna, a to je netko stvarno mora proći neku kalvariju, malo zalutati. Pasti, da. Mora pasti da bi se znao dići. Da. I da bi se mogao dići. Obično velike pobjede kad te osobe, znači nakon te kušnje, to je poput Jobove kušnje, znači Job je u jednom trenutku pao, na kraju sve ustrajnosti je pao u svojoj vjeri i onda ga Bog podiže i podiže mu novi dom, podiže mu nove prijatelje i podiže sve iz početka. Neizmjerno je primjera u Bibliji i u Svetom pismu gdje upravo Bog pokazuje bitna je Božja ljubav. Dakle, nije bitan naš grijeh. Puno se neki bave grijehom umjesto da se bave ljubavi Božjom. Je, istina, slažem se s time i mene osobno jako boli kad neko kaže Bog je kriv za ovo i ono. Ne, nije, nego mi, naš grijeh. Jer Bog nam je dao slobodu, ali eto, mnogi to ne shvaćaju na taj način jer ne vide to tako kako mi vidimo, koji smo... Da, Bog je apsolutna ljubav, otvorena za svačije prihvaćanje i nismo mi ti koji određuju ni trenutak, ni osobu, ni apsolutno ništa. Dakle, svatko ima pravo kao i onaj na križu, razbojnik u zadnjoj sekundi svog života
pokajati se i biti u raju istovremeno. Tako je. Da, da. Mi to ne možemo prihvatiti jer živimo neku svoju samodostatnost i onda mislimo da drugi nisu vrijedni ili nema mjesta za njih, a Bog je upravo došao radi takvih. Da, zato problem je kod nas ljudi što smo dosta sebični, ne vidimo ono što vidi Bog, a to je srce. Ne možemo mi čitati tuđa srca, Da. Bog vidi ta srca. Svatko ima razloge zašto je takav kakav je. Da. I laki smo na okidaču za osuditi nekog, a ne razumijemo u stvari da ta osoba možda baš prošla nešto što eto ne govori nikome. Zato je meni glavna rečenica Biblije: mjerom kojom mjerite, vama će se mjeriti. Tako je, da, istina. Dakle, svaki put se sjetiš da mjerom kojom ti mjeriš, mjerit će se tebi. I to je jedina pravedna mjera. Dakle, nitko ti ne sudi, nego si sam sebi već presudio, izmjerio i na taj način će se mjeriti tebi. Tako je, da. Dobro, odošmo mi u duboku teologiju. Dakle, duhovna poezija je zbilja jedan osebujan poetski izričaj koji istovremeno i daje tu poetsku formu, ali i jednu duhovnu snagu, utjehu, hranu, nadahnuće. I zbilja pisati duhovnu poeziju treba biti nadahnut. Da, slažem se, da. To treba biti trenutak, to se ne može pisati. Idem sad nešto napisati. Ne, to... Ja sam, evo, po sebi iz osobnog iskustva mogu reći da ne mogu sad pisati nešto, nego ne znam. Recimo na misiji, ja budem na misiji pa mi dođe neko nadahnuće pa napišem pjesmu. To je taj trenutak. Jednostavno dođe trenutak. Trenutak za stih. Da. Dobro, čime se baviš kad ne pišeš romane, kad ne surfaš po londonskim izdavačima, čime se još baviš? Pa evo, onda lektoriram druge knjige. Pa super, imam lektoricu. Naravno. Da. Inače si po profesiji profesorica. Inače sam agronom po struci. Agronom. Ali, da. Čak sam, to mi je bila ljubav. Kad sam htjela upisati filozofski fakultet, onda mi je tata rekao da onak previše filozofiram, onda sam upisala ovo. Veliš, već imam tu diplomu onda. Da, rekao mi je već imaš to u sebi, tako da ti to ne treba. Ali dobro, ja sam kasnije završila tečaj na filozofskom fakultetu za lektora jer sam htjela baviti se time. Pošto smo ja i suprug otvorili izdavačku kuću Diligo Liber, onda sam htjela ipak malo stručnije znanje i nije mi žao što sam to završila. Imate tu izdavačku kuću još? Da. Budem slobodna poslati 2 rukopisa. Ma, slobodno. Slobodno. Da. Dobro. Evo vidiš kako se u 5 minuta poznanstva svašta dogovori kad se sretnu prave osobe. Da, eto, kad se sve posloži. Da, inače, jako volim cvijeće, priznajem. Kao agronom, logično. Da, jako dugo godina sam se bavila uzgojem cvijeća, krizantema i ostalih cvijeća za sisvete. Tako da, to sam jako dugo godina radila, eto, imala sam svoje cvijeće koje sam baš voljela raditi. Da. I tu si dobila sigurno neke inspiracije za poeziju. Pa jesam, da. Pa jesam otprilike. To je baš bilo ono. Moram reći da mi to čak danas malo fali, ali dobro, to je dosta težak rad. Ali to je dosta teško. Da. To se radi non stop od jutra do mraka i to je baš nešto čemu se stvarno čovjek mora non stop posvetiti. Nema godišnjeg, nema odmora, nema ništa. Zato je cvijeće tako lijepo. Što se radi oko njega non stop. Onda mi onako, da, onda mi zafali to i onda si mislim, joj, možda bi ja to mogla ponovno, ali... Ne bi. Ne bi mogla pisati. Da, falilo bi mi pisanje. Da, moraš se nečeg odreći da bi drugo dobio. Istina.
Imaš Da. još neke kreativne izričaje? Nemam, nažalost. Pokušala sam crtati, ali ne ide mi to baš. Ne ide mi crtanje. Samo ti ustraj, nemoj odustajati. Vjeruj mi, ja znam jednu Nema istu šanse. takvu. Nema šanse, ja sam mislim da sam to na Facebooku objavila, htjela sam nacrtati Časnu i Svetog Padre Pija, pa su mi rekli, joj nemoj Kristina, molim te se time baviti, Pa odi to je rađe već, piši. to su portreti, to je najviša klasa likovnog izražavanja. Pođeš ovako od cvijeća, od apstrakcije, znaš, sve što nema formu može se nazvati apstrakcijom. Onda sam fulala. Znači, nemoj odmah na najteže, to vjeruj mi, to nije pametan potez. Ideš polako od cvijeća, prirode, tako nekih motiva, malih, velikih apstrakcija i onda jednog dana formirat će se ruka iza portret. Ali ti si htjela od traga krenuti, od portreta. Ma da, ja odmah sve na naj. Na naj full, jeli? Pa dobro, pa kaj ja od početka išla kad mogu ići od ide motka na najvišu prečku, jeli? Da. Ali vjeruj mi, ja poznam jednu koja je bila živi antitalenat u slikanju i danas slika. Joj. I nemoj odustajati. Samo onda ima nade za mene. Ima nade. Svi pjesnici mogu svoju pjesničku emociju i tu kreativnu energiju pretočiti u neku drugu. Ja sam nakon dugo godina iste takve priče da sam antitalenat. Dobro pitanje, jesam li ja i danas talenat, ali pronašla sam svoj način slikarstva i zbilja uživam u tome. I to je nešto prelijepo. To je nešto, vjeruj mi, poezija je jedna ljepota, ali slikarstvo je druga ljepota. To je jedna posebna priča. Reci mi, ova impresivna vitrina iza tebe. Što se sve krije u njoj? Ima ovdje svega. To je sve moja osobna biblioteka. Evo i moj posljednji roman koji sam napisala prije nego Svane. Isto tema Drugi svjetski rat. Šta te toliko inspirira u ratovima? Pa... Ljubav umotana u rat ili? Ljubav. Ja vjerujem u ljubav, da ljubav uvijek pobjeđuje i vjerujem da se u svemu može naći ljubav. Evo, tak i u tome. Super. Sad pišem 5. roman, isto sam ga smjestila u Drugi svjetski rat. Ja nisam ni znala, kad sam napisala prvu knjigu Savršena laž, baš na tu temu Drugi svjetski rat, ja sam mislila, ma nema ništa od toga. No moram reći da mi se ta knjiga, evo ta koja se tiska u Londonu, da mi je u 2020. i 2021. bila proglašena jednom od najčitanijih knjiga, što sam se ja stvarno jako iznenadila. I onda mi ljudi kažu da ljudi općenito, čitatelji, vole tu tematiku Drugi svjetski rat. Ne? Da, ljudi vole čitati o ratovima, u bilo kojem kontekstu, znači tipično ratnom, emotivnom, nekom fikcijskom. Dakle, rat je neko područje koje ljudi iz neobjašnjivih razloga vole u literaturi. Da, je. Sama, inače, moja biblioteka sadrži negdje oko 2000 knjiga. Evo, to su samo moje knjige i to ne dam nikome. Niti ne posuđujem tak da znaju drugi. Ako me budu pitali, mi hoćeš posuditi? Ne. Dakle, knjiga je svetinja. Knjiga ne posuđuje, da. Ja jako volim knjige, stvarno jako volim knjige. Skupljam ih već stvarno godinama. Imam i naših pjesnika jako puno, tako da nema šanse da mi to neko uzme, da nekome posudim pa mi ne vrati ništa od toga. Kristina to ne da. Dobro, što bi poručila za one koji možda žele pisati duhovnu poeziju, a nisu se još odvažili ili nisu pronašli svoj poetski izričaj? Pa prvo da samo puste da ih
Duh Sveti vodi, evo, jedino. Dakle, kroz molitvu se dolazi do poetske formulacije. Je. Molitva je najljepša poezija. Pa je. Sad sam nedavno radila jednu knjigu duhovne poezije i proze. Jako sam se iznenadila, zato što se točno osjeti ta dubina riječi. Jednostavno se to osjeti. Da li netko piše eto samo da napiše pjesmu ili netko stvarno piše kroz nadahnuće. To se uoči. Da, jedna moja sugovornica je rekla, ja ne maltretiram slova, dakle prepozna se kad su slova izmaltretirana, jer ima nažalost i takvih rukopisa gdje se želi postići nešto, a ne postigne se ništa. I ono što se piše po inspiraciji, nadahnuću, bilo o kojem žanru da je riječ. Da. Hvala ti, evo, odavno već čekam sugovornika o kojem ću moći progovoriti. Mislim, mogla sam i sa dosadašnjim o konkretno duhovnim temama, ali evo ti si prva koja je tu temu otvorila svojom duhovnom poezijom. I što je za tebe kultura duha i duhovnosti? Pa ne znam kaj bi kultura duha i duhovnosti. Pa misliš li da postoji kultura u duhovnom, u prenošenju duhovnosti? U prenošenju duhovnosti, pa ne znam. Pa sad kad spomene duhovnost, netko krivo ode, a to... Pa onda dosta znaju uspoređivati duhovnost sa New Age ili ne znam, ali nije to ta duhovnost. Tak da... Znači, po čemu je prepoznatljiva zdrava duhovnost? Pa osjeti se da je tu prst imao Duh Sveti, osjeti se ono nešto naše, katoličko, jel? Uvijek ima nešto po čemu se to može prepoznati. Dakle, zdrava duhovnost ne osuđuje, ne napada, ne ogovara, oprašta. Ono sve što kaže hvalospjev ljubavi u biti. To je čista ljubav. Da. To je zdrava duhovnost, a sve ostale pretenciozne pojavnosti, pod navodnicima duhovnosti, nisu zdrave. I one mogu biti jako devijantne i veći je problem zastranjati u duhovnosti nego biti ateista. Istina, da, to ste dobro rekli. Eto, vi ko vjeroučiteljica, jeste rekli da ste vjeroučiteljica. Eto, super. Jer ateista je onaj koji traži, a onaj koji se umisli da je našao, a nije našao, onda su te problemi. Ti su opasni, koji misle da su nešto našli, a nisu. Da. Ali i oni su s razlogom. Od jednih učiš kako ne treba, od drugih kako treba. Da, istina. Hoćeš nam pročitati pjesmu na 33. stranici duhovne poezije? Pa, koje? Prve ili druge? Ove ovamo sa ružom. Aha, ove. Da. 33. 33. da. Ne bi vjerovali, pjesma se zove Ljubimo jedni druge. Eto ga, super. Eto. Neka ti pjesma bude molitva, njemu neka dopire tvoj skroman glas. Oprosti i zavidaj sve svoje rane, jer ne znaš kada je posljednji čas. Potraži u sebi to skriveno blago i ponizno izmoli duši za spas. Njegovu zapovjed čuvaj u srcu, ljubimo jedni druge kao što on ljubi nas. A tvoje bi se pjesme mogle uglazbiti? Imaš i jednu uglazbljenu pjesmu? Pa imam 2 pjesme uglazbljene, ali nisu duhovne. A koje su to pjesme? Pa to su više ljubavne pjesme koje je uglazbio Marko Tomasović. Tonem i zaboravljeno se zovu pjesme, pa razmišljala sam ja i o ovome da bi uglazbila koju... A ova bi se pjesma baš lijepo mogla uglazbiti.
Ova koji Pa sad... ima ih, zato što imaju onaj takt. Da, ima ih dosta. Evo, moram kontaktirati onda nekog ko bi to mogao napraviti. Ne, to Ja ne sam bude uvijek idući za sve. stupanj kreativnosti, znači poezija koja je uglazbljena. Zbilja ti hvala na ovom lijepom i ugodnom razgovoru, produhovljenom razgovoru, na ovom vizualnom, književnom identitetu, ovoj divoti od knjiga i za tebe, mislim, stvarno smo imali književni trenutak i kulturu duha i kulturu književnosti. Hvala ti lijepa i evo, nadam se da ćete uskoro imati prigode ugostiti u drugoj emisiji Budi svoja. A svi vi kojima se sviđa ova emisija, pokažite nam to jednim lajkom i naravno pretplatite se jer slijede neke nove emisije, neki novi zanimljivi produhovljeni gosti koji znaju kulturu duha, kulturu književnosti i kulturu poezije. Kristina, hvala ti i svako dobro. Hvala vama što ste me pozvali.